For the face. Etuze podcast bafowethu ngiphethe insizwa la umenzi mfowethu right mfowethu ngiyaphila mfana umdala kunjani nazo ke mfowethu number 1 ngiyakubona ngithenga ngikubambe ke uphuma estage ngiyakuzwa ukuthi ahefuzela mfowethu ayicela nginembuzo emibili for wena mfowethu ukuthi ubeze benjani abantu la eNdwede mfowethu njengoba ufikile la mfowethu ngabe ngiqamba amanga abantu ngendlela abanothando ngakhona angazi ngachaza ngithini nanokujabulela kunje kulezi insuku lonke izwe la ngihamba khona kuthiwa gogo thungayo siyathanda mfana yena ugogo thungayo ngihle ngithi ube nezwa ngiyasho la ngenhliziyo ukuthi ongangithanda kangena indlela mfowethu umbuzo wesibili enginawo for wena mfethu ukuthi yini abantu abangayilindela kusukela manje from umenzi mfethu kuya kuDecember mfethu ukuthi uma ngakhuluma nje ngingaqinisekisi kungenzeka kube nomsebenzi abangawuzwa mhlawumbe emaziya lapha kuJuni ake sikhulume nje sikuhlebe lokho nozwile kube ukuthi uyivala phansi kungenzeka mhlawumbe kube khona nje kuncane nje kokudlalela ialbum ngoba iyeza unialbum ediliza amagabade ngoba mfowethu nginentabeni uhlezi ugqilaza mfowethu ugqilaza kakhulu imali lombuzo personal kumina mfowethu yabo mawuthi mfowethu sizodlala umacashelana nobaba wakho usukuchaza ukuthini lapho mfowethu ngoba mangidlala le ngoma ngibuza ukuthi chaza ukuthini le ngoma ngokwamagamayo ithi ukuba kusekudala besizodlala umacashelana ngibe ubaba kwakho ube ubaba kwakho uma ngabe waba umfana noma mhlawumbe ngabe waba ingane kunalesikhathi sokuthi kuthiwa kudlala abanye bakubiza ngezindlu angazi abanye bakubiza ngani thina sikhule sikubiza ngumastrozi ila ubujaha khona ukuthi ube ubaba ngoba ayikho enye indlela ngaphandle ukuthi ufuna kushona ilanga nje kube yilowo mdlalo okuhlupha-ke nje ngiyakuthola uma ngabe uyisigebengu uma uqhamuka kuvele kuthiwa sesikhiyile sizodlala umacashelana ngibe ubaba kwakho akekho ongafisa ukuba ubaba mfowethu hayi ngiyathemba ukuthi baningi abebeyibuza ukuthi uthini umenzi lapho wethu namhlanje sibachazelele ukuthi kahle kahle usukuchaza ukuthini mfowethu abantu abalandele zonke iy'nkundla enjengalezi oDuze TV ukuze bezothola iy'ndaba ey'phelele ngathi bengakhuluma abakuzwa ngabantu abezwe ngathi abanikazi balento mfowethu siyenzela bona impela kodwa okubalulekile ukubezwe ngathi bengakhuluma ongeyokhona haleluya amen mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu
waphela uthando, uthi waphela uthando, uthi waphela uthando, uthi waphela uthando, uthi waphela uthando, ngangithi waphela uthando. Eyo, what's happening? It's your boy Jigisa GB for the base. Eduze podcast bafowethu. Ngihleli nani eShayina mfowethu mfowethu amakhaya mfowethu. Ngiyaphila mfowethu. Number 1 futhi ngamanje. Yeah mfowethu. Mina ngiyakwazi mfowethu. Awuzazise kwabangabazi emakhaya mfowethu ukuthi hleli lobani namhlanje. Kwabangazi kama ngosimo wamakha emideni emsinga emacune nje manje ngila ePillars Lifestyle eMvuni. Yeah mfowethu. Mfowethu. Awungitshele ukuthi yini oyilindele namhlanje ngoba uzongena stage ngidecide ukuthi nje angivele ngik-attack mfowethu ungahangena stage awungitshele ukuthi yini oyilindele mawuzongena stage namhlanje la ePillars Lifestyle. Ngidle support enkulu nje ngoba njengenjwayelo nje mangabe ngifika stage abantu beke bengijabulele komfana omncane ke local artist mhlawumbe ngathi semvoti noma semsinga mangabe ngicula ingoma zami ezaziwa kakhulu manje ngiphuza amaphilisi umjolo yifiki noma ngabe yiphi ngoba abantu abayithokozelayo kasuke isikhathi support ngiyithola namhlanje ngiyilinde support nehlala ngiyithola nazo mfowethu ngoba sibona manje iseqaleni konyaka mangasho kanjalo mfowethu yini abantu abangalindela kusukela manje from eShayina mfowethu ukuyophelela unyaka. Idabakele indaba nje manje sike track ezophuma phana unyaka mhlawumbe mase July August September kulezo nyaka ezo3 ngibaleka angenza ngokuthi confirm usukona nje lezo nyanga ezithile bengalindela noma hamba yini. Nazo ke mfowethu siyabonga kakhulu sifisela yonke inhlanhla mfowethu ungathi ungaba right mfowethu. Noma Maphilisa ushungena philapho ivela maphilisa yedalelwe khona lo njengoba ngimkhulu kanje 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 ivela maphilisa yedalelwe khona lo njengoba ngimkhulu kanje kanje amabhinqa ngani ukhona ongathonde bhinqa la soka siwa amabhinqa ukhona ngabe usimaphilisi umuntu ongathonde bhinqa yifake umuntu ongathonde bhinqa yini asambe kithe. Somfana ubulawa isifo singabulali yewena usithutha somfana ubulawa isifo singabulali mina ngizingibulale mina ngizingibulale ngama nempenduko lamjojo mina ngizingibulale mina ngizingibulale ngama nempenduko lamjojo jebuthi ngiphuza amaphilisi mtshela ungenaphi lapho ivela maphilisa yedalelwe khona lo jebuthi ngiphuza amaphilisi kanti ungenaphi Ubulali bolapha awu savuka isingisi akuthi abaningi abantu abaphela umona Angithi mali zile zota Angithi mali zile zota Usakhala Angithi Angithi woza wenkululeko woza nkululeko Angithi woza wenkululeko Angithi woza nkululeko
Angithi phakamise usembe Angithi phakamise inombolo Ubana bezaqale jayibe Phakamise usembe Angithi phakamise inombolo Nginibikelele la ngikhona bafowethu eduze podcast bafowethu ngihleli nayo inkunzi la inkosi yamadurama bafowethu right bafowethu ngiyaphila bafowethu bafowethu kwabangabazi South Africa kodwa angikholwa ukuthi khona umuntu angakwazi kodwa ke awusabi introduce bafowethu kwabangabazi cha angibekelela ababukeli ubekelela uSicebe wakadlamini emsini amaculo lapho esikhabeni esikudinisa lapho ngamanzi sebegezile abaqeda ngokwenza kanezo crash and umzwalo ashiye that your man yakho mangabe unayo ukuthi awatshela abantu ukuthi sikephi la sowenzani la mfowethu ya manje bethu sila ePillars Lifestyle la eTransmit cha ayikho into esuke sihambele endaweni nasishayela ingoma mfowethu manje ikhona ukuthi ngakho la sizodlalela abantu ingoma abakhona la ePillars Lifestyle nazo mfowethu awungitshele mfowethu ngoba uzongena manje stage mfowethu yini ofisa ababukeli bakho o abalandeli bakho bayithathe bahambe nabagoduke nayo namhlanje mfowethu angazi mhlawumbe umoya wothando noma umoya wokujabula noma kanjani mfowethu sicela Abantu inhloso nje phela iyalungiselwa esiwenza ukuthi sijase sabantu sibadlalela ukuthi mazothando ngakho ke kahle kahle lo mivamile sikushumayela nazo mfowethu since sikumay manje kusukela manje kuyophela unyaka yini abantu abangayilindela kuyona inkosi yamagcwaba mfowethu ayi mfowethu uyabona nje manje sisebenza ukuthi sizoqala ngemaveni June ngale kwawo singene studio selela album njengamanje silungiselela phela ukuthi makudlula uJuni ngale kwawo sizobe sesilungiselela ibhameja kanti-ke futhi-ke kuyaziwa ukuthi inkosi yamagcokama njalo futhi ngonyaka iba ne-1 million show siyesaba nayo nase-player show live yebo yezashaya sold out ngangikhona ngicela ukutshela ukuthi ngangikhona mfowethu plan yonyaka ukuthi ngesizathu eseyithelo zabantu abathe mabebona siyenze eThekwini base beyithanda bathi bacela silethe naseGoli so sizoyenza eGoli lonyaka sisiphinde siyovala unyaka eThekwini so izinhlelo ekhona njengamanje esiyilungiselelayo nesifisa ukuthi abantu basisupport futhi kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu podcast mfowethu hleli nayo inkosi yamagcokama mfowethu izoperforma la ePillars Lifestyle mfowethu nizoyibona ke yenze Sengindoda awuphindela umazi washo baba wesitha sigaba bazalile sengindoda manje awuphindela umazi washo baba